no to te mi na la ya o stay mi ner ta auto to filo ile ma so ya tato company o le SSAB make a store. Fatalo fatu ile sunga pap ni ta good morning. Ma lo so ifo mru ni ta fo. Fatalo fatu af sili ni ta au. Fatalo fatu ile sunga lo tu me de fo ni ta de ngata fo de lo so atau la motfia la motata ni ta au. Lo so atau o le ya. E fatalo fo ile mai mo fa fonga si tato tu ni ta au fia la stafani la langi e ma o metato fa salonga e fatalo fatu lo company o SSAB ni ta au. Fia moli se fatalo fa pitoa sineta au ile tua se tasi fo o se tama I amulo fa fonga mai sini Australia sa fa mana tuina ile so tona isa mavaya tunei ile onus fulfao na tausanga al matuolo no soifua ia fa manuia toile soifua se tama ya tapuala laki manuia tele lo soifua ia fa manuia le tua ma tausia na ia tawina ia lo fale tuam te fa poponi sia so e fa popolo so I fu tato te mafuta I pea ia toi fia fa to fo se fa malo male fa talo fa ni tai au sili sio mato fenga luenga me la vale fionga le to oli la fionga ya tanga loa le ngate le pulenga me la fenga luenga to SSAB ia la fa wala usu ni tai au e talaia ia fa to tato fa lo wa fo ia fenga fa tau le malu le tunu per fatalo fana tato company ni tai au sin o te lo le tatala o matato nanga te mine le o te le vadu sa ole tato la malava e tele ana tala le tai na vadu ia wa fo ia fenga fatau ia mentu e fa mo avela fa mo e fana wa onga ia tau la vala na tala ia tato faito ele amataina fo ia onga fana le tai au ia e uina le ia sa onga le nia onga fana ne yaso ia au fa masa ni tato company le tala tato falo lo fo ile wa ia le malo la tunu o lo va veusu ia ma e ma amataria fo tiu le aso ma lo va fta ia so no ia lo sunga o te lo wale tato te lunga la vol tato fa mati sa ole tato te lunga la vol fa mati au tato ai le o toi umi fo ili pop ile o toi mamao fo ili fa mati le telo e kalesia so no ia tato fa la wilo fa fta fisili o le telo tato pe foi na tsa was time o sola o le fo le vo fa alu la volta to fa mati time ni a fe si telo tato fa la wilo lo tato fa la wilo fo le sa amtaina las for islands atuni le sa amtaina el tato positive 7th day positive le sa amtaina las for islands atuni ele ngatele ni las no fu le fa alu na tato Monday Madness okay pe ta when is tato po kala me mai atu ni si o tato daily promotions ia fai tono tato falolo ia te su tu tono lo fa alu tato Monday Madness ia le sa fa alu no tato Furniture Friday le aso faroile na se vai atu nei ia le lo Monday Madness ia le aso fu nei a ole tato fa mati ia tele o lo na tele nto lo na tu ni si po kala me mai atu ia o lo ia nga mo o fa o tapenanga ia ma fa sa uninga fo ia wa ia le anga tu le tunu ile fa mati ia tele tato o lo alu ia tato busa aisa o tato masinta lava tato moenga o tato setino fo ia nga le mo tsamala o fa fenga inga ia le ngatele o tono tato ainga wana na ta ula vol fa mati fo ile ya fo o lo ya nga mo fa mati ya o tele o lo fa luina ya nga mo ainga o mala ya mantu na le kalesia le e fakasa le fai le fa mati ia mantu la tele fo isi tanga tele awai ile e kalesia ia o tanga tala na e fa nga ina fo tato fa la wilo le e fai nga fa tsa wala tu ainga mo tula mo pena o te lo fa tino fa mati me tisi ia na kalesia le fa tino la to wa nga fa mati tatele se mai o lo ia na ta o masini tala lava va pena Ola le fai ngo tato me o warranty fo yo o loia. Okay. Ole o tato. Pe o stangata e lato e su e al mele ali. Esa ole e nga yo warranty. Ole warranty fo e ofa ina tato warranty e fu e lungo le brand male o lo me man so tato warranty e fu me lungo o vai nga yo tato suppliers. Okay. Fa tsa ingol vai nga Samsung ava pe ole ava tulo masin tala vala Samsung. E fu me la vala Samsung ile a fo il tuo ngam sin tamele avatu sin tala vala vale avatu ia le
le umi yo tele tato warranties le e tai tasi tau sanga e tato masin tai ono masina e masin tai tolu masina e fua foi lava le umi e a foi fangaina ia tato lo ia e tele foi ana i cases fa pena lo avatu tonu tato falolo ia tele foi ana avatu uma warranty foi le ia ele foi ona tu ele anga sosoani tato falolo e tau fai lava e a foi e provide service mo nei le mo le malu si tato tunu o auto va atu tonu ia wa mona fa taulo masin tala lava polo pusa isa fo na sagni atol taimina ia la warranty ia pele lo foi la warranty ia te o lava ia o ia fa mau ngal tatu office mau ia sa o la masin tala lava ia polo pusa isa fo na vatu i tatu company pe le awala na o fa aluina tatu warranty taimina tatu o fa aluina malo tai te lo malama le va ngari pa bala no visile da o tele tata le tunu unde e mau lo le mele warranty na tu le so le fai sa ole o mai folo le lua tolu masina so le fai wale te kele mai ko ave o le o malo warranty no ka como singi na mai va ngari sa ole lo eta o tu langa le isi tasi o tamari I fo le tunu na so tunu fa taula ni TV fa si tele o TV sto ana na fa tau na faila tala pe na te mana o le kiliva ina te mato ona lan manunga le tele TV ina ne te ole anga tu no la wala mai a kiliva tu la verta to company eta no umersanga le mu e o mai loi fa for fait o na fa mai lava si tamali ila e kalianga ia ma avelanga TV ia na pa o fa for fait o luma ko fa fale o lo sa la tamali claim langa warranty ia e lim fa na claim se warranty o lan pa ulan TV lon fa tamal o mango o ko nga cases fa pena e lim fa na fa nga le warranty ia le fa nga ina le warranty to na cases fa pena lo fa tamal la o ia la o TV wa once o menga kongi o va ko siki wa uma transactions uma transaction wo lo yo aulo o yo na ina le o ya fa pela fa tulanga fa pena fa tamala ya le la o lunga la vala o te fa tala le si TV fo ya fa wauta Talanoaga inisio vai ngor tato fa la wiloa o ta se tu foi mala tala tato ina minuti fa ai ulo so pop fa tsai no sili o sila menitao fa si tele o na ila pepa na usama o tele tato fara wilo o atua e peona ta ole uti tato all time o lo fa aluina tato positive promotion il time nei sama taina melas for relent na se mavai atu nei fanga taina ile so na ele ngata ile o le asore fa aluina ia tato Monday Madness so tu tono lo ia tato o lo o fa po ino la tu tau awa foi fenga fa tau le malu la tunu ia le ngata foi le tele tato o lo to ese mai tau i o la tu tau masan o lo to no le Monday Madness o le Monday Madness ke le o ka ko o home decors o ka mo ia tu ina ia mo malawa e foi si tato o lo fa luina tato Monday Madness e a nga mo e kalesia a me se ia de fenga fa mantunga mtulanga pena o lo ia ila pufo ia fa nga e tu fai fa mantunga io lo fa powina la tu tau ia nga mo e kalesia ele nga tele mo ftanga tinga a tina o au talavo o lo fia faini ni me alo fa fo ile mo le malmalu ia mtulanga va pena o lo ia tatu o lo ia lo fa powina la tu tau lo alu ia tatu specials e su tu tono fa nga fa tau ia le alunga tasi lava tatu Monday Madness le ia mal tatu fa mat ia o tele ia tatu fa mat o lo ia tatu o lo fa si e au ngā mo tau whawhia inga mana i o lātou whātua fo ia wa ia ne vai tau o whamati ia wa o lo ia tatou o loa fo ia e au ngā mo le au whaipese o tatou whamati o lo whapauina o loa ia tatou piano o tatou PA systems tatou langa wa pena te sua tu tone whailau whitwhiringa pena ta ua se taimi o sola o le sua tu lava i tonu sua tu tonu tatou la taitasi ia pea si asi vuelunga tatou penga te whailangi le Facebook page o le SSAB APIA SAMOA o lo iai umalava ilunga tatou whalau iloa nei e le whangalu ina fo ia tatou
new arrivals fai si tele o tatou new arrivals o lo ia tatou new arrivals mo a tatou business la iti fo ia le fatua amata fai te inga o le vaenga le au fale o tiulu tulanga fa pena tele tulanga lo ia tatou kilipa tatou se laulu fatalo fatoi le uso ia lo uso ia apisai o naina le mad papa shop le I lotopa pe lavo I le SSAB mika store le fai atoi fataunga le o le fale o tiulu si uso le ia tele foi ana pa u mo wai pe su tu tonu wa lo ko lava ia stama tu le tatou fala wiloa nei o le positive 7th day positive ia mal tatou 30th le tele na tova atu ile malo la tatou tunu e fai mei finga fa tau ile fa mama avenga foi le tatou company malo manaia o le vaega foi le po fa o per tatou nanga le tonu mai tatou ai ngai fa fo ia sa o le au nanga le tele o fai si tele o tatou pa anga fa tau o fa ngai na mal tatou nanga le me tunu mau o tongi na mai le I tunu mau lo fa tau ia e piki nei ia makiliva ina le tatou company o lo ia tatou team online vai na le uso ia laki ia mal tatou online team itali na tu lo fisi penta o inisio tatou pokala me o mai atu au le team mal tatou company le manulu tatou online team vai tu salava peke takes mai le ilunga tatou o penga te whailangi se meo se furu le po e tali atu lava tatou vaenga le online team I lau whawhisili ia e pole awa peo taimi le whai me lau whisili e mala mai fo tai au tauna piki lau whata e mole toi fo whamalo I si vaenga si o mato o whenga ruenga ia le sunga ia laki o mailo ia male to fine fo ia se kaine o lo ngawha malea wai le whengo fien me le o le whenga ruenga me le whale o mantua ia tatou o whale fia malolo e le mwhi o se matou team le mfai ona malolo awa fo ia le tali le mana onga le malo la tunu ufo malo fa tai mana to le uta se mai nei minute fa yo tapo kalame sa no ia la usunga se vai nga fa yo te fia sa no ia li fa mai ata fa tano nga ndita pop fa tai na ona toi fia pa ia matula vai le tatou I new arrivals tele tatou o loa ele ona le uti o tai mbole mfai on to lau ina toi le tele tatou o loa sa valvale me ma ni tai ai le si o loa ta ua le mo le vaenga fo o le o tatou itu o lo tatou electronics tele tatou o loa fo o mai tatou vaenga electronics awa fo ia le whenga whatau le malaro tunu ele ngata ele o le au whenga luenga fo ia wa mantu o tele vaenga au whenga luenga mana o mia ia vaenga o laptops o vaenga o printers o tulanga wapena ia sua tutone fellow fit feeling ia ri whamai aina tapo kalame ia e fia fo Famanatu ina atu ia tatou whaleoloa le SSAB APIA Sinamonga tatou whaleoloa mo oloa si atoa tele fo ia tatou oloa ro whapoina la tau oloa si atoa le ngatelea mo le vaenga le ekalesia katoliko e wale alu whaamate le si vaenga ia le alu whaangafulu le ekalesia katoliko ia olo ia tatou packages I le tatou SSAB APIA e o lo faluina ia me tau mafafo ia o nga mo le falaina ia male si vaenga le las faraili tamale fruits and veggies ia ma tamale ia mo o mantu o le kalesia katoliko ia faraili o le o aso taitas ele o vai aso taitas ele fatanga ina ona ai ele meat salana o le ala vala le ia ele me tau mafafo ile le tali ina le tatou e kalesia katoliko ia o ia ila specials ia o tatou SSAB APIA ta le lens season packages o lo iaila ia tatou fatita inga o tatou pe paula tatou package alo tatou pe paula ia tatou pakeka mtulanga vapena ia le ngata fo ile tele tatou apatuna e fo tau se fo ia le fonta mafale malo tatou tunu o le e kalesia katoliko ia wa fo ile fata wa ina o le ia manto tatou e mo ila se kalesia ia fata wa lava mafalo alo tatou I tuma nga fo ile e kalesia tasi ia pe ole anga na mo fa mo le fa mama avenga fo tatou company ia keita mo le malusio tatou tunu no matter the religion no matter the race the color pole atoina tangata su tutun tatou falolo e keita mai tatou company wa fo ia le fainga fata tulanga pena malo fa tai mana to le wa e mai mo mai le tunu tulanga I tapenanga
ia mawanga e peo na sau no sunga ia pau ma le tatou company e sisi vanga fai u pau pele fa mai ta pakala fisili na ona fia failo leo e fai mafonga ta mon moli o le fionga to ali iman matu pulenga mala fenga luenga SSAB fia mole to le fa tai pa anga fa tau uma lava si o tatou falo lo o to va atu pele asum le aso fenga fa tau fia mole to fo fa tai lo sunga ia mal pulenga tatou ala leo ia pule ala ta fo ni tai ia e tumaina foi lava noa e savalvali me e falawilo atu nisi o falawilo ma fa pito alta to falolo awa foi no sila fia le malo le tunu ia le se leo au se tu se anga wole tau mali ila u fafonga anga sa mo ni tau ia tatola foi no ule aina pe u pola tunu ia matua tu lava ina ai manutele ina ia tiutem faiva ne yaso fa tasimele li mo tatou fa tai o le sunga ia papo le tatou company o le SSAB me ka stoa e peo na whaafonga le tunu u le tatou whaatalanoaga le tai au.